Danas povodom 100 subscribera na kanalu radimo top 100 Dragon Ball zanimljivih činjenica, a vi pre samog početka klipa bacite like i subscribe, sedite u te vaše udobne stolice i udubite se u klip, a mi možemo da počnemo, idemo na intro. Goku! Son Goku! Činjenica broj 1. Namekijanci stare mnogo brže od ljudi. Zanimljivo je to što je Piccolo imao 3 godine kada se borio protiv Gokua. Bio je visok kao potpuno odrastao Namekijanac. Činjenica broj 2. Ne postoji ženski pol Namekijanca. Naime, Namekijanci se izležu iz jaja koje snose preko usta. Činjenica broj 3. Akira Toriyama izgleda da ne voli Yamaču. U svakoj sagi Yamača pogine u borbi ili je ranjen ili je mrtav. Činjenica broj 4. Goku je ubio samo 2 neprijatelja tokom čitavog Z serijala. Goku ima lošu naviku pokazivanja milosti zlikovcima. Ubio je samo Kid Bua i Yakona, Babidijevog telohranitelja. Činjenica broj 5. Razlog zašto je Cell brzo evoluirao je taj jer je Akira Toriyama mrzeo njegov dizajn. Yu Kondo, urednik Dragon Ball mange, uopšte nije voleo izgled neperfektnog i poluperfektnog Cella. Zbog toga je rekao Akiri da što pre Cell evoluira u perfektnu formu. To je razlog zašto je Vegeta prestao da se bori i pustio ga da dođe do perfektne forme tako brzo. Činjenica broj 6. Borba Gokua i Frieza je predugačka. Cijela borba traje preko 4 sata. To je najduža borba u cijeloj anime istoriji. Činjenica broj 7. Dragon Ball ima preveliki broj borbi. Samo Dragon Ball Z bez filmova i drugih serijala ima čak 187 borbi. Činjenica broj 8. Vegeta. Vegeta uvek zove Gokua po njegovom sajonskom imenu, samo ga je 8 puta nazvao po njegovom zemaljskom imenu. Činjenica broj 9. Majin Buu je star 5 miliona godina, što ga čini jednim od najstarijih bića u čitavom univerzumu. Činjenica broj 10. Da li ste znali da čuveni ubica Hit iz 6. univerzuma ima 1000 godina? Činjenica broj 11. Da li ste znali da je od početka Dragon Ball serijala pa do kraja Dragon Ball Z-a Goku je iskoristio 57 Kamehame talasa? Činjenica broj 12. Goku je tokom čitavog Dragon Ball Z serijala iskoristio ukupno 8 duhovnih bombi. Činjenica broj 13. Svako sajonsko ime je dobijeno na osnovu povrća. Činjenica broj 14. Nekada je postojalo 18 univerzuma, a sada samo 12. Činjenica broj 15. Da li ste znali da u Dragon Ball Z serijalu kao i u mangi nikad nije prikazano kako je Goku naučio duhovnu bombu i Kaioken? Činjenica broj 16. Vegeta je uvek sebe nazivao sajonskim princem, jer ga sajonski narod nikad nije nazivao kraljem, zato što su sajonci zajedno sa planetom Vegetom bili uništeni od strane Frieza, a Vegeta nije dobio kraljevsku titulu. Činjenica broj 17. Tenshin Han i Chaozu su prvi neprijatelji u Dragon Ballu koji su mogli da lete. Činjenica broj 18. 9.5. u Japanu je svake godine dan Goku, a broj 9 u Japanu je Go, a 5 Ku. Činjenica broj 19.
Dragon Ball manga je jedna od 3 najprodavanije mange na svetu. Ukupno je prodato do 230 miliona primjeraka. Činjenica broj 20. Akira Toriyama nikada nije voleo prodavače nekretnina i poreznike. I tako je izmislio Frieza, koji je čista definicija zla u Dragon Ball serijalima. Činjenica broj 21. Akira je želeo da serijal bude u duhu videoigara, to jest da glavni junaci sakupljaju nešto. I tako je dodao u sam serijal Zmajeve kugle. Činjenica broj 22. U Dragon Ball Z serijalu je 2009. godine snimljen film Zmajeva kugla evolucija i proglašen je za jedan od najgorih filmova ikada snimljenih. To može da ima veze sa činjenicom da režiser ovog filmskog ostvarenja, James Wong, pre uključenja u projekat nije odgledao ni jednu epizodu ovog serijala. Činjenica broj 23. Goku nije slučajno porastao. Toriyama je objasnio da je to morao da učini da bi crtanje scena borbi učinio lakši. Tome se u početku protivio njegov saradnik Torishima zbog toga što nije u duhu manga serija da se glavni junak tako drastično promeni. Činjenica broj 24. Velike bitke gotovo su se uvek odvijale u nenaseljenim mestima, na taj način su crtači bili pošteđeni crtanja ljudi, porušenih zgrada i drugih objekata. Činjenica broj 25. Po rečima Akire Toriyame, scene borbe u kojima je ovaj serijal bio prepoznatljiv su bile inspirisane filmovima poznatog glumca i majstora borilačkih veština Jackiea Chana. Činjenica broj 26. Da li ste znali da tokom čitavog serijala Gokua su ubila samo 2 lika, a to su Cell i Piccolo? Činjenica broj 27. Goku se borio na svetskom turniru u borilačkim veštinama 6 puta, ali pobedio je samo jednom. Činjenica broj 28. Gospodin Satan ili ti Herkul je jedina osoba koja tokom čitavog Dragon Ball Z serijala nije bio mrtav. Činjenica broj 29. Kreator Akira Toriyama rekao je otvoreno da mu je omiljeni Dragon Ball lik Piccolo, pre svega zbog karaktera i njegove priče. Činjenica broj 30. Bulmino ime znači u prevodu gaćice. Činjenica broj 31. Freeze ima sina pod imenom Kruiza. Činjenica broj 32. Virus Bog uništenja 7. univerzuma ima preko 67 miliona godina. Činjenica broj 33. Vi Sanjio 7. univerzuma ima 95 miliona godina. Činjenica broj 34. Broly film koji je izašao u javnost 14. novembra 2018. godine je zaradio 8 miliona 500 hiljada dolara, što ga čini najpopularnijim filmom u čitavoj anime istoriji. Činjenica broj 35. Planeta Vegeta se nekada zvala planeta Sadla. Činjenica broj 36. Masako Nozawa je osoba koja pozajmljuje glas Goku na japanskom jeziku i dan danas. Činjenica broj 37. Ono što je zanimljivo, Masako Nozawa, pored Gokua, pozajmljuje i glas Gohanu, Gotenu i Bardoku također. Činjenica broj 38. Sean Schemmel, osoba koja daje Goku na engleskom glas, je pao u nesvest posle davanja glasa Goku kad se transformiše u Super Saiyanca. Činjenica broj 39. Bardock se prvo pojavio u animeu pa tek onda u mangi. Činjenica broj 40. Goten je trebao da zameni posle Cell sage ulogu Goku, ali fanovi su se protivili tome i do toga nije došlo. Činjenica broj 41. Prvi film u kome se pojavio Broly zove se Legendarni Super Saiyonac ili ti Legendary Super Saiyan
u kome je Broly sa samo jednim udarcem pobedio Vegetu. Vegeta je Gokuov večiti rival, a Brolyu je bio potreban samo jedan udarac da ga pobedi. To je samo jedan veliki dokaz koliko je legendarni Super Saiyonac snažan. Činjenica broj 42. Broly se rodio sa nivom snage od 10.000, što je stvarno za fanove Dragon Balla neverovatno, jer i sami znamo koliko je Goku trebalo vremena da dođe do tog nivoa snage. To pokazuje koliko samo Broly ima potencijala. Činjenica broj 43. Od sva tri Dragon Ball Z Broly filma, po fanovima najgori je film koji se zove Bio Broly. Činjenica broj 44. Bulmina frizura. Da li ste znali da tokom čitavih Dragon Ball serijala Bulma je promijenila preko 17 tipova frizure? Činjenica broj 45. Da li ste znali da žena kralja Kolda, majka Kulera i Friza je Kaioshi? Činjenica broj 46. Krilin. Krilin je najjači čovjek na zemlji, ne računajući Piccola, Gokua i Vegetu, jer su oni druga rasa. Činjenica broj 47. Trunksova roza kosa je greška, jer zapravo treba imati plavu, kao njegova majka Bulma, ali ta greška je tek bila ispravljena u Dragon Ball Super serijalu. Činjenica broj 48. Androidu 17 je ime Lapis, a 18 Lazuli. Činjenica broj 49. Da li ste znali da je Hit jedini od svoje vrste u 6. univerzumu? Činjenica broj 50. Grand Priest. Ova činjenica je možda jedna od najzanimljivijih na ovoj listi. Da li ste znali da u Dragon Ball Super mangi je Grand Priest jači od Zenoa, kao i to da je najjače biće u svim univerzumima, dok je to u animeu obrnuto. Činjenica broj 51. Lunch se prestala pojavljivati posle Saiyan sage u Dragon Ball Z serijalu, jer je tvorac Akira Toriyama zaboravio na nju. Činjenica broj 52. Yamcha uvek izgubi u četvrtfinalima svakog svetskog turnira u borilačkim veštinama. Činjenica broj 53. Da li ste znali da Bulma puši cigarete? Činjenica broj 54. Da li ste znali da Goku ima strah od igle? Činjenica broj 55. Da li ste znali da se Vegeta plaši crva? Činjenica broj 56. Najstariji čovjek u Dragon Ball serijalima je ubedljivo Muten Roshi, ili ti ga kornjačin vrač, on ima 354 godine. Činjenica broj 57. Broly je dobio ime po povrću brokoli. Činjenica broj 58. U Dragon Ball Z filmu pod imenom Tehnika spajanja je preporođena. Postoji referenca na Hitlera. Činjenica broj 59. Beerus je bio jednom izjavio da bi Vegeti i Goku trebalo čak preko 1000 godina najnapornijeg treninga da ga prestignu u snazi. Činjenica broj 60. Kraj Ka je znao za tehniku Instant Transmission, ali Gokua nikada nije naučio da je koristi. Činjenica broj 61. Nappa je imao kosu. Činjenica broj 62. 6 tačkica koje Krilin ima na čelu je dobio dok je trenirao kao Shaolin monah u Orinovom hramu. Činjenica broj 63. Ako tehnički gledamo, zapravo je kapetana Ginjua ubio Kid Buu. Ako se malo bolje prisjetite, kapetan Ginju je ostatak svog života proveo u telu žabe na zemlji, a Kid Buu je bio uništio planetu Zemlju. Činjenica broj 64. Da li ste znali da je Whis dobio zapravo svoje ime po alkoholnom piću viskiju? Činjenica broj 65. Da li ste znali da anđeli iz Dragon Balla mogu da budu mrtvi ako prekrše svoje anđelske zakone?
Činjenica broj 66. Imena Bibidi, Babidi i Bu preuzeta su iz Pepeljuge. Činjenica broj 67. Dodorija je dobio ime po voću, durijan, bodljikavo i smrdljivo voće. Činjenica broj 68. Zorgon je dobio ime po orašastom voću, zaban. Činjenica broj 69. Lik Birusa, boga uništenja sedmog univerzuma, nastao je zahvaljujući mački koja je bila kućni ljubimac Akiri Toriyami. Činjenica broj 70. Vegetina crvena kosa na početku Saiyan sage je bila prvobitna greška animatora koja je kasnije popravljena. Činjenica broj 71. Od rođenja pa do smrti Saionska kosa ostaje ista. Činjenica broj 72. Prvi super Saionac bog je Yamoshi. Činjenica broj 73. Chaozovo lice se pojavljuje kao maska u Narutu. Činjenica broj 74. Jiren je mortal ili ti u prevodu smrtnik koji je jači od boga uništenja. Činjenica broj 75. Friz je imperator koji posjeduje, ako niste znali, 70% od sedmog univerzuma. Činjenica broj 76. Postoji preko 90 Dragon Ball igrica. Činjenica broj 77. Omiljena hrana Trunksa je roštilj. Činjenica broj 78. Bulmin korisnički broj je 41453. Činjenica broj 79. Dok na engleskoj sinhronizaciji Vegeta kaže Napi da je Gokov nivo snage 9000, na japanskom kaže 8000. Činjenica broj 80. Životni vek Akrosijanaca je 1500 godina. Činjenica broj 81. Prva Dragon Ball epizoda je emitovana na televiziji 26. februara 1986. godine. Činjenica broj 82. Posljednja Dragon Ball epizoda je emitovana na televiziji 19. aprila 1989. godine. Činjenica broj 83. Dragon Ball manga se redovno izdavala u Japanu od 1984. do 1995. godine. Činjenica broj 84. Dragon Ball je u početku trebao da ima samo 13 epizoda, ali zbog svoje prevelike popularnosti sam kreator Akira Toriyama je rešio da produži serijal. Činjenica broj 85. Freezova treća forma je rađena po filmu igricama Alien, čiji je fan bio Akira Toriyama. Činjenica broj 86. Prva epizoda Dragon Ball Z serijala se emitovala na televiziji 26. aprila 1989. godine. Činjenica broj 87. Posljednja epizoda Dragon Ball Z serijala emitovana je na televiziji 31. januara 1996. godine. Činjenica broj 88. Da li ste znali da je Paragus Brolyjev otac pukovnik Saionske vojske? Činjenica broj 89. Chaozu Tzu ima samo jedan pramen kose na glavi. Činjenica broj 90. Namekijanci ne jedu hranu, oni samo piju vodu. Činjenica broj 91. Freeze je uništio planetu Vegetu jer mu je to Beerus naredio. Činjenica broj 92. Gohan je prvi koji je otključao formu Super Saionac 2. Činjenica broj 93. Kami ima 461 godinu. Činjenica broj 94. Garlic mlađi ima 3000 godina. Činjenica broj 95. Dabura je kralj pakla i svih demona u Dragon Ballu. Činjenica broj 96. Ako umre vrhovni Kaioshin, umire i bog uništenja. Činjenica broj 97. Iako je Kaioshinima zabranjeno da ubijaju živa bića, Bibidija Babidijevog oca je ubio vrhovni Kaioshin.
Činjenica broj 98. Prva epizoda Dragon Ball Super serijala je emitovana uživo na televiziji 5. jula 2015. godine. Činjenica broj 99. Posljednja epizoda Dragon Ball Super serijala emitovana je na televiziji 25. marta 2018. godine. Činjenica broj 100. Da li ste znali da je Jirenovog učitelja ubio Black Goku? Svi znamo da Goku Black uz pomoć vremenskog prstenja može da ide u budućnost i prošlost. Možda je i to sam razlog zašto Jiren u prvom susretu nije gotivio Gokua, jer sam Jiren je jedini video kako izgleda ubica njegovog učitelja. Ovo je možda najzanimljivija činjenica na ovoj listi. I to bi bilo to, moji youtuberi. To je bio specijal povodom 100 subscribera. Nadam se da vam se svideo klip, da ste uživali. Inače, obavezno bacite like i subscribe. Hvala vam na nevjerovatnoj podršci. To je za mene velika cifra, 100 subscribera. Tako da eto, youtuberi, do sljedećeg klipa. Pozdrav! Goku! Son Goku!